tua, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terbelah.
105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng aku Ningsih ya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Oke teman Pro 2, seperti biasa di hari Sabtu ya, kita bakal ngobrol dengan teman-teman kamu yang ada di Penyuluh Bahasa Bali. Tapi kali ini dari Kecamatan Kubu Tambahan ya. Dan topik kita mengenai Anggah Ungguhing Krune atau Sor Singgih Bahasa Bali. Nah, bareng siapa aja sih sore hari ini? Oke, kita langsung sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih majeng siremangkin sanerau, boleh diperkenalkan? Inggih idudani sarang sami ring ambare laya kacenduk mewali sarang penyuluh bahasa Bali Kecamatan Kubu Tambahan ring sore ceria puniki. Nanging sedurung titiang sarang sawitran titiange jagi latarang utawi nyobihang indik materi sana jadi kebakte titiang jagi nyinha yang angge dumun mangde idedani sarang sami uning kentat. Inggih titiang newek mewaste putu partami SPDB penyuluh bahasa Bali Desa Bontihing kesarengin sawitran titiang Komang Andayani SPD penyuluh bahasa Bali Desa Bengkale lan Kadek Edi Juniarta Putra SPD penyuluh bahasa Bali ring Desa Bile. Niki saking Kecamatan Kubu Tambahan gitu. Ring rahinane mangkin titiang kesarengin sawitran titiange jagin latarang indik anggah ungguhin basa utawi anggah ungguhin krune. Mangde idedane uning ritat kale mebaosan nganggen basa Bali nike wenten anggah ungguhin utawi tingkatan-tingkatan ring sor singgih basa Bali. Inggih yening idedani sane melajahin anggah ungguhin basa Bali utawi mirengang durus. Sane mangkin waliang dumun sareng pengeter acara. Oke, teman Pro 2 ya, untuk kamu juga yang pengen tahu seperti apa itu Anggah Ungguhing Krune atau Sor Singgih Bahasa Bali ya, yang ingin komen juga boleh di live chat kita di RRI Singaraja Official atau RRI Digital atau bisa di 0811-399-1054. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Hei sang mantan, enggan kabarmu hari ini. Nuke kamu ingat, nuke kamu nganggap aku dadi sang mantan. Nedain ada di hati, saling tresnai. Jada duanya lana tresno, selalu terbayang kenangan dain ada di hati. Kamu ja aku satu, pada dain ngerasa yang rindu. Macumbu malu-malu uleng deh guyu dari nau. Setat dadi ingatan sewai ngucapang I love you. Bon pelukmu, bon awakmu, bon kamu mengingatkanku. Kamu ja aku satu, pada dain ngerasa yang tresno. Oh indahnya, oh mesranya, ku mikir rasa gelajah dadwo. Serta dadi kenangan, kira kedain medunangan. Masuk semua, kamu berdaya di hati aku.
Karo kamu stato bahagia, sehat selalu. Hei sang mantan, ingin kabarmu hari ini. Duke kamu ingat, duke kamu nganggap aku jadi sang mantan. Netain ada di hati, saling tresnai, jadat punya lanang tresno. Tererora, tererora, terare, teraro, tererora, tererora. Pon pelukmu, pon awakku, pon kamu mengingatkanku, kamu aku satu. Pada dain ngerasa yang tresno, oh indahnya, oh mesranya, gumi kerasa gelajah datwo, serta di kenangan, ira getain metunangan. Hei sang mantan, ingin kabarmu hari ini. Nuke kamu ingat, nuke kamu nganggap aku jadi sang mantan. Netain ada di hati, saling tresnain, jadat duanya lanang tresno. Jadat duanya lanang tresno. Jadat duanya lanang tresno. Tari rejang renteng adalah salah satu jenis tari rejang yang ditarikan berkelompok dengan jumlah penarinya selalu ganjil. Hiasan yang dipergunakan sangat sederhana, yaitu memakai kain bebali berupa anteng yang dikenakan di dada. Sedangkan saputnya memakai kain rembang dan kain cepuk serta kember lum-lum. Di tangan memakai benang tukelan berisi uang kepeng satakan atau pis bolong. Penari bergerak beriringan secara seragam, diikat ke dalam satu untayan atau rangkaian yang disebut renteng dengan seutas benang yang pada umumnya berwarna putih. Ciri khusus dari tari rejang renteng yaitu jempane sebagai linggih ide betara dituntun dengan benang panjang yang diikatkan pada pinggang si penari. Tari rejang merupakan tradisi yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun hingga sekarang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita kembali di Sore Ceria bersama penyuluh Basa Bali dari Kecamatan Kubu Tambahan ya. Kita masih membahas tentang Anggah Ungguhing Krune atau Sor Singgih Basa Bali. Tapi sebelumnya Mbok Sarang Beli kita sapa dulu nih teman-teman kita yang sudah ikutan di RRI Singaraja Official. Ada bilang Pro 2 memang teman terbaik kamu. Ada juga bilang salah sendiri dari dulu nggak pernah berkelanjutan belajar bahasa Bali katanya ya. Oke, ada juga yang jawab memang kita ini harus belajar bahasa Bali kan bahasa kita sendiri. Benar banget ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita tinggal di Bali gitu ya. Sebagai penerus juga untuk melestarikan bahasa kita sendiri, bahasa ibu. Iya. Dan spesial di sore hari ini kita akan mendalami lebih ya tentang topik kita Anggah Ungguhing Krune. Silakan, Mbok. Inggih suksema untuk galahnya nih. Inggih ide dane sarang sami saneku sumayang titiang. Rikale iraga mebebaosan sarang semeton Bali
pastike sampun irage sareng sami patut nganggen basa Bali. Basa Bali punika pinake cihne irage krama Bali utawi basa ibu kenten nggih. Santukan basa Bali punika ceciren utawi identitas irage dados jatma Bali. Risa jroning basa Bali wenten undagan-undagan basa sane ketah kebaos anggah ungguhin basa utawi anggah ungguhin kruna kenten. Ngawi gunayang anggah ungguhin kruna punika pinake silih tunggil cihne irage patut mabebaosan nganutin genah utawi nganutin irage soang-soang. Nganutin linggih irage soang-soang kenten nggih. Ring dije irage megenah punapi jabatan irage kenten nggih punika ngawinang wenten anggah ungguhin kruna. Punika taler saking anggah ungguhin basa utawi kruna puniki irage preside nelebin indik tata krama utawi sopan santun kenten. Nika akidik nganinin indik napi wastane tata titi mebasa Bali kenten. Basa Bali punika sinalih tunggil basa daerah sane wenten ring Indonesia sane sareng ngewangun kaluwihan kebudayaan Indonesia kenten. Kawentenan basa Bali punika kantos mangkin kanton becik. Santukan kantun kawigunayanyani mebaosan antuk krama Bali. Mangkin kan kari wenten krama-krama Bali nike sane nganggen basa Bali. Sane dumun mangkin kan yening mebaosan basa Bali ring keluarga modern nike sampun kidik-kidik nganggen basa Indonesia kenten nggih. Ya diastun akeh sane maosang basa Bali punika pacang padam kenten. Nah, nanging rawuh mangkin sampun kemargiang makudang-kudang pemargi mangde kawentenan basa Bali ne punika sayan ngelimbak utawi sayan berkembang kenten. Basa Bali wantah silih tunggil basa daerah sane meduwe undagan-undagan basa Bali kenten. Nika mawinan irage patut napi wasane lebih ekstra kenten yening irage nganggen mebaosan nganggen basa Bali kenten. Mangkin akeh sampun para janane sane ngemargiang seselan utawi seselah utawi penelitian kenten indik kawentenan undagan basa Bali punika utawi kruna basa Bali punika. Ring basa Bali utawi ring kruna basa Bali punika wenten undagan-undagan basa nyane sane luwiripun sane ke pertama kebaos sor singgih basa Bali kenten. Nika kamedalang oleh inengah tinggen. Sani kaping kalih nike kebaosang unda usuk basa Bali nike oleh tim peneliti. Taler sani kaping 3 nike warna-warni basa Bali nike oleh J. Kersen. Sani kaping 4 nike undagan-undagan basa Bali nike oleh Ide Bagus Udara Naryana. Selanturnya ngeninin indik anggah ungguhin basa Bali nike manut Ide Bagus Udara Naryana taler sani kaping 4 nike kebaos tingkatan-tingkatan berbicara dalam bahasa Bali. Kenten nike lianan ring anggah ungguhin basa nike melianan wenten sane maosang sor singgih, wenten sane maosang unda usuk basa, wenten sane maosang indik warna-warni basa, taler undagan-undagan miwas sane lianan kenten. Nah nganinin indiki punika titiang sareng semeton titiang niki jagi nelatarang indik keruna-kerunane mantan dumun. Indik kawentenan linggih krama Baline sane matios-tiosan kadi kebaos ring ajeng iwawu. Nah, mangkin keruna-keruna basa Bali punika mederbe wirase sane matios-tiosan utawi rase basa sane matiosan kenten. Nah, manut wirasanyane kruna-kruna basa Bali puniki kepali dados pepitu kenten. Sanika pertama nike kebaos kruna alus mider. Sanika kaping kalih nike kruna alus madya, sanika kaping 3 kruna alus singgih, kaping 4 nike kruna alus sor, kaping 5 nike kruna andap, miwah kruna kasar. Nah, sani mangkin titiang latarang indik kruna alus mider dumun. Nganinin indik kruna alus mider inggih punika kruna-kruna alus sane rase basanipun maduwe wiguna kekalih. Nika mempunyai makna 2 kenten nggih.
sane kaanggon napi wasane sane dados kaanggen nyinggihang sang singgih miwah kaanggen ngasorang sang sanesor. Utawi yening bahasa Indonesiane boleh meninggikan untuk orang yang memang patut dijunjung dan boleh digunakan untuk orang-orang biasa atau yang di bawah atau keruna jabe kenten. Tiosan ring punike keruna alus mider taler mederbe wangun andap. Sekadi niki yening imbe lengkare nyane. Ide pedande sampun rauh saking Jawi. Kaping kalih nike aden tiange sampun rauh saking Jawi. Nah nike sampun rauh nike dados keanggen kekalih. Rauh nike kan ten wenten malih sane alus nyane ten wenten malih sane sor nyane genten. Nah ngeninin indik lengkare-lengkare nyane nike wenten sane saking lan Jawi genten. Nike dados keanggen sareng pedande, sareng pejabat, sareng napi wasane nak jabe saking masyarakat umum genten nggih. Nike ngeninin indik alus mider. Nah ngeninin indik keruna alus selantur nyane titiang suksarahang sareng semeton titiange. Nggih. Ilo. Engcolin supet tengah ini. Aing mekelone meseh. Nah beli, sabar jo bedik. Nih masang sentang dogan berangkat beli. Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura? Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang? Loh, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Keliden nganggo baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Nih nak ngaturang bakti, boye ja acara kontes selebritis, berarti lo? Nah beli, laman kita antos jab beli. Tiang lakar mengganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat. Wih, ini mareng kades bali sekenan. Meng, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pangaman. Nah beli. Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
ngajarkan dewe tresna tu sing jadi memaksa ragan beli satya ngantosan dinelingkan beli dini buduh kali mengenai raga di sekali bintang. Makin beli wata adi dengolah wata adi dengi sini sekadang demen beli bidang di sisi adi bagan adi sekali bintang lenyap pada tegang menyudari sing bidang beli ujung angin beli kesakitan tosan. Oke teman Pro 2, kembali lagi di Sore Ceria bersama penyuluh bahasa Bali dari Kecamatan Kubu Tambahan. Ya, kita masih ngebahas tentang Angga Ungguhing Krune utawi sor singgih bahasa Bali ya. Inggih durus mbok sareng beli? Inggih hidedani sarang sami sane mangkin ngelanturang materi indek krune alus madya utami ame. Krune alus madya inggih punika krune basa alus sane rasa basa nyane magenah ring pantaraning alus inggih utawi asi. Miwah alus sor utawi aso. Krune alus madya puniki makanten pinake variasi krune alus tiosan. Tiosan ring puniki wenten krune rasa basa nyane alus madya. Alus sane madegah utawi kirang becik yening anggen mabaosan sane alus. Contoh krune alus madya, krune andap ene, krune alus madya niki, krune alus mider puniki. Sane kaping kalih sube, krune alus madyane ampun, krune alus miderne sampun. Krune alus singgih utawi asi. Krune alus sane kaanggen nyinggihang sane sang singgih kawastanen krune alus singgih. Krune alus singgih puniki pinake panegep krune alus mider. Santukan krune alus singgih nenten maderbe wangun alus mider. Ring kamus Angga Ungguhing basa Bali sampun kaunggahang krune basa Bali sane madarbe wangun asi miwah aso. Contoh krune alus singgih. Krune andap mati, krune alus singgih sede, krune alus sor padem. Krune alus sor utawi aso. Krune alus sor inggih punika krune sane baline sane mawiwirase alus. Kaanggen ngasorang raga utawi anake tiosan sane linggih nyane tur utawi andap. Contoh krune alus sor. Krune andap ngenceh, krune alus sor mebanyuh, krune alus singgih mawarih. Asa punika ngeninen indek krune alus madya, alus singgih, alus sor, ngeninen indek krune selantur nyane kelanturang oleh semeton tiyange. Inggih suksema antuk galah sane mangkin titiang jagi ngelanturang indek undagan-undagan risa jeruning Angga Ungguhing basa utawi krune.
Undagan selanturnya nih wenten krune mider. Krune mider punika yening imbangang ring wirasan krune alus mider sering ngawat tuang pikayun sane bingung. Nah duaning inggian krune mider miwah alus mider punika dados keanggen nyinggihang sang sane patut kesinggihang. Taler dados keanggen ngasorang sang sane patut sorang. Pabinanya nih krune alus mider pastike maderbe wangun andap. Krune mider nenten menderbe wangun andap utawi wangun sane tiosan. Dadosnya nih krune mider inggih punika krune basa baline sane maderbe wangun wantah asiki. Nenten maderbe wangun alus. Taler nenten maderbe wangun tiosan mawinan dados maideran utawi mailahan sajeroning mebaosan. Sane mangkin niki wenten contoh-contoh krune mider puniki. Sane kapertama wenten kije. Nah ring krune kije punika kan nenten wenten napi wastane krune sane lenan ring krune alus dan wenten yening krune kije niki. Nah ne pingkalih wenten krune nyongkok. Krune nyongkok puniki patas kadi niki krune kije punika nenten wenten bahasa alus, bahasa andap utawi bahasa kasarnya nih nike asiki bahasanya nih. Nah, contoh selanturnya nih wenten krune bunter, krune sendeh, lan krune celana. Nah, undagan selanturnya nih wenten krune andap. Krune andap puniki kewastanin krune lepas hormat utawi krune kepare. Inggih punika krune sane rasa bahasanya ni andap utawi endep. Nenten alus miwah nenten kasar. Krune puniki keanggen mebaos antuk anake sane sesamen wangse, sesamen linggih utawi sang singgih ring sang sor. Manut J. Kersten krune andap puniki keanggen mebaos antuk golongan atas ring golongan bawah. Krune andap matiosan ring krune mider. Yening krune mider nenten maderbe wangun tiosan. Krune andap puniki maderbe wangun alus. Contohnya nih wenten krune sube. Krune sube punika kan wenten krune sane lenan krune alus sane wenten sube nika alus nyani sampun kan iten wenten malih mare alus nyani iwau kenten wenten krune dingah alus nyani wenten pireng piragi selantur nyani wenten teke alus nyani rauh. Nah niki wenten malih contoh nyani abe nika yang alusan kan bakte niki enten selantur nyani niki wenten undagan kaping untat punika krune kasar. Krune kasar inggih punika krune bahasa baline sane rasa bahasanya ni kaon. Saha ketah keanggen mabaos ring kalaning brangti rikalaning merebat utawi memisuh. Contohnya niki krune andap wenten mati. Kenten krune kasare punika bangke kenten. Wenten malih contohnya medar nika krune andap yening krune kasare punika ngamah nidik. Nah wenten malih krune andapnya nika cai nyai yening krune kasare punika ibe. Nah wenten munyi yening krune kasare punika pede. Nah wenten pules krune kasare punika medem. Nah inggih ring krune kasar puniki ring kauripan ring jatme baline punika nenten kedadosang ya kenten nganggen bahasa kasar punika kenten. Karena niki kasar puniki cara punapi wasana nika nenten menghormati orang-orang kadi sani wenten sani mangkin puniki kan wenten
anak alit sampun kasar sarang kene sarang orang tua, sarang imimi, sarang ibapa, makin sampun kenten lah pun dianggap biasa nih ke kata-katanya pun ke kata kasar nih ke untuk orang tua kenten. Iya. Inggih wanta sapunika sane presiden titiang sarang semeton titiang aturang majang pameriharsa sarang sami yending wenten iwang antuk napi sane ke waderang titiang iwau sarang semeton titiangi titiang nunas rene sinampura puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi Om. Ya, pembahasan kita untuk sore hari ini pastinya sangat bermanfaat sekali ya teman Pro 2. Ya apalagi tentang bahasa Bali seperti yang dibilang juga nih yang ikutan di YouTube ya. Bahasa Bali ini memang harus kita lestarikan ya. Dan itu juga kita harus lakukan sejak dini ya. Oke. Baik, mudah-mudahan di kesempatan lain ya Beli Sarangbo kita bisa bertemu lagi dengan topik pembahasan yang lain ya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah join ya untuk sore hari ini baik di via YouTube, di WhatsApp ataupun di RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.